Sutofile. Sinibikele samukelo hlelo lethu lomnana kakhuluma sithi khona ezikabhoqo wel studio namhlanje ngeniphathe isithutha senkuzi majikele eshobeni. Umuntu enziwe umuntu akazenza mfowethu uyayazi ke lensizwa amakhulunywa ngamahate makukhulunywa mfowethu ngokuxhozwa kogodo ngokushaya kwentamba ke sikubingelele iqhawe lakithi. Siyabingelela siyathokoza kakhulu ngibingelela lapha na kwekabhoqo. Umuntu yenziwa ke lo isithutha senkuzi majikele eshobeni phansi enkandla emandaba kwesikampungose emakhenti isigodi la ngiqhamuka khona. Yebo qhawe lakithi. Mfowethu umuntu enziwa ubonakala enothando lomculo kaMaskandi lukhula futhi ngamandla ebonakala enza izinto mangaza abantu abaningi mfowethu singathi lolu uthando lukaMaskandi imiculi yonke lakheka kanjani mfowethu sikubona ugxila kuwona ngempela. Umculo nje kaMaskandi into umuntu akhule elalela iseduze kwakhe njengoba kwaziwa ukuthi sizalwa eindaweni zasemakhaya la esikhule kudlalwa khona umculo kaMaskandi sakhula siwulalela nje sanothando lwawo waze kwafika la ekutheni khona nathi sifikelwa uthando lokushaya iginci sagcina singeneleke noma sasingazi ukuthi siyogcina singene kulokukhuluma kwakulo mculo kodwa ke siphakathi manje futhi siyakujabulela ngoba phela umzi nomzi unezindaba zawo awukho umzi ongenandaba zawo kodwa nje engamafuphi ngathi okubaluleke kakhulu mhlambe umuntu ongakuphakamisa kulezi insuku sibuyisa lento live kubantu noma sila ekhaya namhlanje nje umuntu engaphuma esihlokweni sikumkhulekelo namhlanje la esithi khona abangane bakamkhulekelo ngazi noma into esho kanjalo ukuthi kubhalwe ngesilungu angisazi kahle ya kodwa into ethi ayibe kanjalo kodwa ukubuyela kulokho kubuzile umuntu uyenziwa kulezi insuku ubhizi ngalento live ngokubuyisa lento umculo ukuthi ama-artist kaMaskandi enza umculo we-live ngoba sibonile i-live ikhahleleka sathi siwumuntu uyenziwa no asilwe ngakho konke sinakho ukuthi umculo we-live ugcina ubuye ebantwini manje umuntu uyenziwa into abhizi ngayo kakhulu kulezi insuku iyona leyo ke ngale kokuthi abantu balambile bayakhala ngalo zonkana bafuna umsebenzi futhi nakho lokho siyakuthola kodwa nje okukhulu kakhulu ikhona lokho ukuthi sibhizi ngokubuyisa lento yalama live performance yabona futhi kuyasijabulisa kakhulu ukubona ama-artist enza imicimbi esinethemba lokuthi mayengathola uxhaso lwanele engakwazi ukuthi egcine efinyelele ekuthenini eyenze nalento ye-live ngoba idinga uxhaso kunjalo qhala. Umuntu enziwa mfowethu umuntu ojule kakhulu ngentambo eshaya intambo ekhulumayo mfowethu ezeqhathaniswe namaqhawe amaningi nawaziwayo uthanda nesandla esihle adlalayo singathi lo uthando noma ubani lokufaka kulento kahle kahle okintroduce esiginqeni okwethule ekuthenini zithinta kanje ukuze ikhale kamnandi. Yeah mfowethu no okushuthi mhlawumbe okokuqala nje umuntu angakudlulisa ama-artist kaMaskandi iwona eqhathanisa nami ngokudlala iginci iwona athi hayi mina ngamhlula umuntu yenziwa noma athi hayi mina ngiyafisa ngokuzisandla kodwa umuntu yenziwa imishini yakhe ukuthi kuhlangane amaciko omculo wesintu senze lento leyo ukuthi sizwise abantu into emnandi bayazi abaningi ukuthi mina ngibathanda kakhulu abashayi beginci ebese kuba yilona lo nje oyabe naleyo nkinga yakhe ebheke kumuntu uyenziwa nayo esheshe ilungiseke ngoba phela iyashesha ukulungisa kuyashesha ukubabeka izandla uyabona ngicela ukubuyela nje embuzweni wakho futhi ngicela ungiphindele ukuthi konje ubutheni bengifuna ukuqala ngilungisa kuloko oqala ngaphambi sezofana nomthandazo siyabe uvela ngibeka izandla nje ngithi hayi inkosi kubusisa ebese iyambusisa futhi nangempela kunjani. Umbuzo wami ukuthi iqhawe lakithi ubani lo okuthathe wakubeka kulento yamanothi ngoba amanothi akho mfowethu akhomba ukuhluka ngisho udlala kweminye imculo kungaseyi uMaskandi kube ukuthi mhlawumbe house kodwa uyahlala epointini mfowethu sihlale kiyo sigeza kubona udlala nekhehla ushuyi likulambela amanothi ngomlomo sihlala kiyo lapho oyithola. Yeah ngingathi into okuthiwa isipiliyoni asithengwa yikho lokho ngomuntu osifunde kanzima isiginci ngoba bebengekho abantu bebedlala isiginci bebengabaningi eduze kwami kwaphoqa ukuthi konke engikuzwa ngendlebe ngizama ukuthi ngizenzele mina ngihluphe mina ukuthi mhlambe kwenza kanjani ngize ngikuthole akubanga lula mina mangifunda isiginci bebengekho abantu bebekwazi ukuthi thina njengamanje ngoba kunabafana abanenhlahla ukuthi bekhulele eduze kwethu sikhona sishaya iginci sikwazi ukubakhombisa ukuthi lokho kwenziwa kanje mina ngangenakho lokho so lokho kwakuyi-disadvantage ngaleso sikhathi ngisafunda kodwa manje kuyi-advantage ngoba indlela engenza ngayo nami ngize ngiyibuza uqobo lwami ukuthi kwenzeka kanjani lokho kwenzekayo ngoba angazi nami kwenzeka kanjani kodwa engingakusho ukuthi isipiliyoni nanokuhlangana nabantu abaningi abadlala iginci uzokhumbula ukuthi umuntu uyenziwa ubuya collaborate nama-artist adlala amanye amajandra engene ngesiginci abuye angene nangevoice okubaluleke kakhulu ukuthi uma uyi-artist uqala understand ukuthi umculo uya ngefeeling
uma uyilalela ingoma kunala kumele ikuthinte khona ukuze ukwazi ukuthi udelive ukhiphe lo muzwa owuzwayo ukhiphe ngezandla uphinde ukhiphe nange message kuba into kanjalo ukuthi uma umculi engathi ungaqala uunderstand eqala ukuthi udinga ukuthi ube njani ukuze ube artist uma uartist kumele uphile ngaphansi kwaso sonke isimo umuntu aphila kisona emhlabeni njengoba ubona nginomkhulu ikhehla lami uGokukhelini uShwini wayethi mayelishi inothi ngomlomo uthola ukuthi liyakhala esandleni uyabona likhala elisho same time elisho umuzwa ofika uziyofinyelela lapha kuwena lento akakuyona ayenzayo nenhliziyo yakhe inhliziyo yakhe ikulento nami inhliziyo yami kuyona ngalesikhathi sisebenza so nje futhi umusic uyinto eyodwa noma ungaya ejulile ngoba noma ungeluza ulimi ukuthi lithini kodwa irhythm iyakwazi ukuthi ujule ngaleyo nto ugcina uthi angane sikhule nje mama beyicula bethi ndiyaya uyoye kodwa lengoma ithi and I will always love you lokho ngisazi Celine Dion nombala kodwa bona babethi ndiya will always die you nganxa ukuthi bezuva umnandi walento le abayizwa ngendlebe noma ukuthi thina banendaba umuzwa odluliswa yilo muntu okhuluma into abangayizwa bona so nje ijule kakhulu into kuba umculi mfowethu into kuba iartist hayi kuba umculi kuphela kodwa kuba iartist ngoba kuba iartist into ethi ayithula kakhulu edinga isikhathi sayo nje ukuthi sichaze impela baba into enjalo yebo kukhiwa phezulu kunjalo mfowethu ususebenze nama-brand amakhulu ngeke sikushiye ngaphandle lokho Mkenziwa siyamazi ukuthi usebenze ne-brand enkulu abayibiza ngokuthi Khuzani usebenza nomzukulu abantu osebenza nabo njengamanje yabo kuzwakala lokhu nikhipha amanoni mfowethu kusho ukuthini lokhu ngomTNZiwa kukhona into ngihlale ngiyibuze yona ukuthi bezwani kimi ngoba mina ngikuzwa lokho abakuzwayo uNkulunkulu wangiphake ubuhlakanipho ukuthi ngingafike ngigeze mina bese ngithi uyawubona umehluko uyawubona umuhle kanjani ngifike ngigeze bese kusha abantu bethi yageza leyani bethi dokotela uyabo kodwa ngamafuphi ukuthi nje wena mfowethu ngaba nenhlahla ukuthi alisini luyibuka mina ngisuke ngidlulisa lokho engikudlulisayo bese ngiyibuza ngelila ukuthi babonani ngoba ngithe ngisebenze almost nabo bonke ama-artists kaMaskandi ilo nalo ngingasebenzanga naye nabanye bangakaziwa ukuthi ngisebenzile nabo ebengiqala ukusebenza nabo bakhona baningi bayeza bayasifuna lesisandla sakwayiginqizi yakhaya futhi ngiyabanika ngoba anginamona ngikholelwa ukuthi lokho engakuphiwayo ku-unlimited akupheli nginakho kamuntu yenziwa ngeke ngibanike khona unfortunately ngiyobanika okwakhe makuza ekabhoqo nginike ekabhoqo makuza njengoba kusuke kuza umzukulu ngimnika okufanelena njengomzukulu uThandazani ngimnika okufanelena njengothandazani uyabo naye futhi nabanye ngasebenza nabo ngangibanike lokho okufanele bona ngaleso sikhathi so nje uNkulunkulu wangipha mfowethu ubuhlakani bokuthi ngingayiboni ukuthi ngenzani ingakho ngihlale ngisebenza kanzima ukuthi ngibe ngcono kuna namhlanje kodwa la uthi into ekhona mfowethu kuyaphama ngidlondlobala kujwayelekile ngiyesaba kusho njalo kodwa impela kujwayelekile kujwayelekile ngivula sibuke lento kaMculo uma sibuka esigabeni esidlule somva zomnyama owashela emhlophe omqabula shesh sidomnasi kuze kuzofika manje mfowethu ungathi kungakanani ukukhula ukhona futhi mawubuka ukhona nomehluko mfowethu mawuqhalisa isikhathi esedlule mama ubuka sikhule kwelinye isayidi kodwa kwelinye futhi sifile lento iwu50-50 wena wabona amalungelo abesifazane nawe besilisa uzokhumbula ukuthi kwabanede balingana kwakuyinto enhle kona ngoba kwakhulula abanye emaketangeni kodwa kwayintembe kwabanye ngoba bakusebenzisa ngeside wrong nala emculweni kube kanje ekuqaleni umculo ukuthi umuntu umculi bekunama characteristics obekumele ukuthi abonakale ngawo ukuthi uwumculi angefani nalawa abonakala ngawo manje ukuthi umuntu umculi futhi kudala babekholwa kakhulu ekuthenini kudlalwe umusic olive ngaso sonke isikhathi behambela izindawo ngeendawo kudlalwa live okuyinto thina sithe sifike sikhahleliwe sishawe ngecurrent noma safika besayidlala oNdidane no Bhuti umjikijelo mangaphosisi no baba somnandi babeyenza kodwa yakhahleleka endleleni iyona into yangibuya ngivula amehlo leyo ngathi mangibuka kudala la sisuka khona ngathi sikhulile simodernized kakhulu njengamanje uMaskandi uyabusa uMaskandi uphethe okuyinto engekho kudala okwakuphetha amanye amajana
esimatshe sisiphethe futhi sibusa kodwa kukhona la isilimala khona ngoba uzofica umculo wegospel ephethe imic kukhona abadlala ama keyboard kukhona odlala idrum kukhona odlala ibass bedlala live ufice ku jazz festival kudlalwa live ufice umculo we hip hop backtrack kodwa bese ufica wena umculo kaMaskandi udlala iCD umculo spiritual kanje njengomculo kaMaskandi umculo welapha umuntu umculo okwazi ukuguqula isinqumo somuntu esiba suke sesithathile ngaleso sikhathi kodwa bese sebenza ngefeeling yase studio ifeeling yango 2019 ngizosebenza ngayo ngo 2025 imakhe imbuyisele lapho kunganjani ke kuthiwe siyenza live leyo nto ke ngisebenza ngomuzwa wamanje yayibona lento uthi nganamandla ajule kangakanani ingayenza le impact esifunayo kodwa ke siyaya lapho qala kithi ngoba iyabonakala neminye imicimbi ihlela ikwazi futhi ukuthi nayo ihlela imicimbi iyenza live siyabonakala lapha na kwiDandi July uyibizile umfowanayo wathi umuntu yenziwa ngifuna ukuthi uzokhalisa bukhoma ucule bukhoma lento ohlale ngubona uyenze egoli ngifuna uzoyenza eDandi yini njalo yini umuntu yenziwa live Maskandi extravaganza le ngangiyenzele eDorfontein okuyiyona engikhandele evula amasango ukuthi kubonakala ukuthi hawu usekhona umuntu okwazi ukwenza lento le yabo so ngalithola lelo thuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngiyokhalisa bukhoma eDandi la ngiyofike ngideliver khona okuyiyona into engigudi kuyona kakhulu ngoba nginenkolelo ukuthi uma ngideliver live ayi la ngomuhle khona kakhulu khawula mana ke mfowethu ngathi abantu bathembisana lapha kumfonala yini ngathi abantu abayilindele ngempela ngoba phela abantu bakubhenga amehla bovu esingakusho nje ukuthi sizodlulisa lokho esikwazi esingakwazi siyokushiyela abakwaziyo nabo benze lokho abakwaziyo bekushiye abangakwazi bekushiyela abanye abakwaziyo ngoba kubalulekile lokho ukuthi sifike thina senze lokho esiyikho siwumuntu yenziwe engakwethembisa abantu nje abamazi ngakho umuntu yenziwa kuzobe ku timeseke ka 100 lapha na kwiDandi July uyabona futhi okumnandi nje ukuthi mawubhencile ungena mahala mawufuna ukuswenka mhlawumbe ugqoke njengathi ukhipha 200 uyayibona nje lento le uzobona ikhala bukhoma oyibona phi izinto nje abantu abaphelele khona bezoyibonela bukhoma ukuze bezoxoxa abantu abayaziyo Mododa uyadela obe lapho ngifisa singene kulento ka-online uma online uqhathanisa ama-cassette nama-CD ungathi likhona mfethu ushintsho olukhona empilweni zabaculi ngokuhlukahlukana kwabo siyalibona kakhulu ushintsho empilweni zabaculi ngabe umuntu uqamba amanga ngoba ukuphumelela komunye umculi ukuphumelela kwami nami uyabona ngiwumuntu yenziwe ukukhula kwelinye artist ukukhula kwami nami njengomuntu yenziwe so ngiyayithi mangibona oza kwethu bephumelela ngifisa ukusondela eduze kwabo ngibuza ukuthi ulishaya kanjani wena imiliyoni onenyanga yodwa KP ngisithole nami leso strategy ngoba mina ngigudi la ekuthenini zifike ikhala igeni kukhona abanye oza kwethu abagudi kwimarketing owaziyo ukuthi ingoma yami ngemarket kanje iyakwazi ukuthi iphumelele so siyababona oza kwethu bephatha certificate bephatha imali ngezandla zabo beachieve bethenga imoto bekhanda imizi yakubo so lokho kukhomba ukuthi nami njengomuntu yenziwe okusho ukuthi nami ngiphumelele makuphumelele omunye uza kwethu lokho kusikhombisa ukuthi yebo iCD iyayidayisa kodwa ibingenawo umthelelo omuhle njengama digital platforms ama digital platforms asinike exposure ngokwanele ngoba yonke into ihlala obala nomuntu okuthandayo inamba uyayibona phambi kwamehla mayifisa ukuthi akukhulise ezama ukuthi akukhulise kuphekwazo ebeyibona uyabo into enjalo nje qala la ugqoke igasoline ngigqoke igasoline ngayo ukuthi isebenza kanjani le ngigqokiswa igasoline nje ncanti impela sineminyaka eza lako 4 mangaphosi sisebenza ngigqokiswa iyona igasoline impahla nje enhle kakhulu ngendlela esimanga impahla nje amajongo asemasha iyatholakala zonke izindawo zonke izitolo nje khona bongabhala nje ukuthi gasoline brands available izovela izitolo la itholakala khona kodwa umuntu la eGoli uyithola eBoxburg eLakeside Mall uyakwazi afike athenga gasoline asithi hayi ngifuna le mpahla ngiyibona igqoko umuntu yenziwe bazomsiza futhi noma kanjani iyona nje sigqokisa iyona futhi siyabonga kakhulu kwabagasoline ukuthi besichase ngempahla ngoba nje sibahle sinjena nje senziwa iyona ulibonile nabandla lami stage ukuthi lihle kakhulu iyona igasoline mfowethu qhawula ke sesizophetha mfowethu ngifisa ukukhulume nabantu uphinde ukhulume nabahleli bemicimbi ukuthi babaphuthisela ngani abantu makuthiwa babancisha umuntu yenziwe babaphuthisela ngoba umnandi be-live babaphuthisela ngenjabulo abangabe bahlale beba nayo ngaso sonke isikhathi ngoba kuyabonakala eSouth Africa yonke ukuthi
iyakholelwa esigingcini sikamuntu uyenziwa, iyakholelwa emsebenzini kamuntu uyenziwa, iyakholelwa ekubhaleni kamuntu uyenziwa ngoba mawuzoyilalela ingoma kamuntu uyenziwa ziyakha ziyaduduza siyasonta sikwenza konke. So baphuthisana abantu ngokuningi ngoba thina njengamanje sifuna ukunika abantu, sifuna ukusuthisa abantu balambile, sifuna ukubasuthisa ukuze basuthise abasibize futhi besibize ngelive mfowethu bexoxisane nathi sikwazi ukuthi sisebenze qala kithi. Ungathini uyibongela nje kubathandi bomculo kaMaskandi bonke ngokuhlezi bekwesekile njalo futhi usacela futhi beqhubeke bekweseka? Ngithi nje bafowethu umuntu ngabantu, mina ngilala ngikhona nje kungenxa yenu. Ngiyacela nakomunye niyombona enza njengami, nimthande njengami naye nimthathe, nimbekelane ngibeke khona. Nami kangisho ukuthi asime la esengikhona, ngithi asikhule njalo nje ingane zakwethu, ningeseke ngaso sonke isikhathi phambili ngomuntu uyenziwa, phambili ngomculo kaMaskandi, phambili nge live music. Siyathokoza kakhulu qala. Ngane ngokuthi siyathokoza. Yeah.